bamwangirije nawe Imana navuga abakoreshejwe nawe ukeneye ko ubwiza bwawe bwamuzaho maze nyagasani n'abateranye mwami ubwo bwiza bukabageraho mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino hano natwe utangire kandi uheruke ukore rwose tugomba kwiyubahisha tubisabye Imana ishobora rwose mu izina rya Yesu Kristo. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose ngo twahamiraga imiba mu murima umuba wanjye urahagarara urema iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yosefu yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 12 bigikubise imbere. Izo nzozi azirotorera se na bene se aramucyaha aramubaza ati izo nzozi ni nzozi ki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari ariko se ajya yibuka ayo magambo. Hepfo 18 bamwitegera akiri kure bamugirira inama yo kumwica atarabigira hafi.
baravugana bati dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizamera. Amen. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje kubw'umugoroba mwiza duhaye, turakwinginze kugira ngo muri ijambo risomwe uzudukore ibyoka byacu by'uyu munsi. Uwiteka Mana wavuze ati uvuga n'abapfa bose basangire, nugendera abandi natwe ntudusige. Uwiteka turakwinginze udukure kuri izi ntebe, utuzamure mu kirere cy'umwuka, udukure mu kirere cy'intege nke, utuzamure mu kirere cy'imbaraga. Uwiteka he kugira ngo umwe waje utahuza buri wese ku ihegerero rye rimukwiriye. Fata gahunda zose utagire kandi uheruke mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe nuko twibonye tena mu bikari by'Uwiteka. Imana yakoze imirimo yose, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Shimiye Uwiteka Imana iki gikorwa twari dufite umunsi w'ejo twagishoje amahoro, abagize uruhare muri ibyo byose Uwiteka Imana ntakabure wamugisha, kuko nicyo ingingo ziberaho kugirirana. Urugingo rugafasha rugenzi rwabo, nicyo Imana idushaka. Tugarutse imbere Uwiteka Imana kuganira ku ijambo ryo kuvuga ngo Imana irinda isezerano ryayo. Iyo Mana irinda isezerano ryayo, nta kindi Imana yitaho, icyo yitaho ijambo ryayo, kuko niba hari icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Amen. Oya byumve neza. Yosefu ararota, aravuga ati nagiye kubona, mbona imiba, tuvuye guhambira imiba, mbona imiba yose twese aho yari ihagaze, iyandi yose yikubita imbere y'uwanjye, imaze kwikubita imbere y'uwanjye, uwanjye usigaye uhagaze, usigaye uhagaze. Nanjye biranyobera, none mukubwira izo nzozi nabo bati ese ubwo uvuze ko uzadutegeka kubera ko abanyamubiri muri teka ikibaturamo ni ishyari n'ubugome, nicyo kibabamo. Umunyamutima mubi yahaga ko ikintu cyiza ntabwo kinezereje, ahubwo kiramubabaza. Ibyo yarababwiye ibyo baba barabitega amatwi kubera ko ari byo bakareba ibyari byo, ariko noneho ukibaza ishyari yongeye kurota, arababwira ati none abonye ukwezi n'inyenyeri, ukwezi n'izuba n'inyenyeri 12 yikubita imbere yanjye. Ushaka kuvuga ko njye na nyoko tuzamuza n'abakuru bose tuzamuza bati arisibizi gusa uko nabibonye, ariko ibyo nabonye ibyo nabonye ibyo numvise ibyo nanjye nababwiye. Ariko se kuko ari umunyamwuga agombaga mu mutima we akajya yatekerezaho akavuga ati burya icyo Imana yavuze wese wakora ngo ugiye oya byumve neza. Ibyo bibwiraga ibyo ko bitazaba, igihe baba bagiye kuragira intama, ibyo baragiye isabure Yosefu yabwiriye abatumba urebe uko bameze, agenda agiye kubareba, wamwitegera akiri kure, Karosi araje, bamugira inama yo kumwica, bamugira inama yo kumugirira nabi, ariko icyo Imana yavuze naho cyatinda kizakomera, ntacyo wakora mu gihe niba hari icyo Imana yakuvuzeho ukuvuga ngo byaba bikunze kizasohora. Iyo Imana yavuze ati nzaguha ubwami, nta na kimwe cyabihindura, Imana izabuguha. Amen. Amen. Barangije ati mureke tumwice,
turebe inzozi ze Tuone hizo ndoto zake zinamfikisha. Yosefu araje n'urukundo rwinshi n'urukumbuzi rwinshi araje atangiye kwishimira kubona bene abagemuye n'umutsima akibabona abandi mu mitima yabo kubera ko batari banezerewe n'ikimana yamuvuze Na ambacho Mungu amesema juu yake bapanga umugambi wo kumuha wakapanga kumuua. ariko icyo umenya ngo Imana yakuvuzeho icyo Imana itayitaho Imana ishaka ijambo ryayo Mungu anashughulikia neno lake. baramumanura Wakamshusha, baramufasha byinshi wakamshika vizuri, bamaze kumufata wakamshika. Walikuwa wameweza kumshika, tumwice tumuue. ariko kuba ari gupanga Lakini kitu anapanga kumuua. Rubeni ati Rubeni naye uyu ni mwene dawe uyu ni mwene dawe nitumwica amaraso ye damu yake azatubarwaho ahubwo mureke tumutegure kino cyorezo gishinzwe kubika amazi ariko njama yo kugira ngo aze kumukura kwa njama ya azamukuze kuko se yamukundaga Baba cyane yake alikuwa anampenda sana. kubera ko se yamudodeshezaga n'udutambaro twiza dutandukanye n'itwa abantu ariko ntabwo byigeze binezeza benshi abo bagiye nubona mwene se yagize icyiza unezerwa na nawe kubera ko icyiza mwene se yagize nawe kizakugirira wowe akamaro baba baramufasha Wakamshika. abazaniye iki Alikuwa amewaletea nini kule chakula? baramuboshye Wakamweka kama bicazwe no kurya ibiryo bagemuriye bamaze kumuboha kila chakula ambao amewaletea kama ubwo ameshoka. niko bafashe Yesu aje kubakiza ibyaha aje kubabambirwa abarangije baramufata baravuga bati ese urabura iki ajya yita umwami ajya yita imana uyu nguyu ntabambwe Ausulubiwe. Yosefu baramuboshye Yusufu wakamweka kama wakamfunga. ati tugiye kumwica Tunataka kumuua. mu kanya gato baravuze bati Muda kitambo kusema kumwica lakini kuliko kumuua tubonye amafaranga tunapata pesa. abantu bacuruzi Watu bababaye wanauza tumwope. azagera mu bihugu byabo Aende kwa hizo nchi za mbali. indoto ze zirarangiye Ndoto zake ziishe. Yosefu baramufasha Yusufu akashikwa baramugurisha akamuuza. ariko Imana yabwiye Aburahamu ati Lakini Mungu aliambia Ibrahimu eti urubyaro rwawe ruzaraba kino gihugu uzao wako itakuwa hivi. kandi urubyaro rwawe ruzaba n'inyenyeri zo ku nyanja Kama nyota. ariko bazajya mu gihugu cy'abanyamahanga bazakora y'uburetwa nyuma y'imyaka myinshi bazagaruka Baada ya miaka mingi nibagaruka hano bazagaruka ari umukumbi munini wanarudi wakiwa wengi sana. Aburahamu ntiyarazi ko bizaca Ibrahimu alikuwa anajua itapita njia Yosefu gani. ntarazi ko indoto zisigaye ariko Imana ni Imana iri mu ijambo Mungu ryayo anachunga neno lake. baramutwaye n'umenya Akamshika kumbeba mpaka uyu wamugejeje kwa Potifari Akafikia kwa Potifari. Yosefu kwa Potifari muka Potifari aramubengutse Akampenda. wajya uvuga ko ari kumva Wewe tena sika nakutamani. Hapana. uzabaze Mzee kuuliza. databuja Bosi wangu ntayi biri muri iyi nzu alipa byose vyote, utaona vyote. utegeka n'abagaragu Utaona bose vyote. n'abashakazi Na bose wafanyakazi ariko wote. wowe Ni wewe. wowe Wewe. ntabwo yigeze akumpera Sijapewa wewe. arangije Baada baramufasha niko akozwe n'isoni sababu amekufa. Yosefu Ameharibika. baramukubita Akampiga. baramukubita hari indi Imana igukishamo kugira ngo isohoze ibintu hari indi Imana igukishamo hari indi Imana igukishamo kugira ngo igutunganye ugere ku masezerano yawe Yosefu ngo baramuboshye Yusufu ndio akawekwa kama akafungwa. n'inkoni nyinshi Na fimbo mingi. wafashe umugore w'umwami Eti ameshika mke wa uyu baramumanuye ndio ameshika no muri gereza kuki batamwishe Mbona kuki batamwishe Mbona watamkua? hari icyo Imana yamuvuze Kuna kitu ambacho amepanga juu yake. bamugejeje muri gereza Alipofikishwa gerezani abaye n'imyaka akakaa hapo miaka. Imana imurindiriye
hashize kabiri bazana Bagarutse wanaume bibaye wakakaa ndani pamoja na yeye. Siku ya kwanza wakaota nikoreye ikibo nyota imebeba cyuzuye imitsima ibyiyoni bikaba bibiri kunguru za bila zinakula juu ya kichwa changu. Undati ndoze niguhereza ibwami Nimeota nikipea ufalme. Yosefu ati Yusufu naye shababwire rero mwana nikamwambia ndugu zangu barotore nikamwambia ibyo mwaroze hiyo kama umeona kesho gihanga baragicu kichwa kitatolewa. nawe Kesho urasubira ibwami utarudi ufalme. urayaguhereza Utaenda kufanya kazi yako. usubira Yusufu akarudi gerezani. ariko ikimana iri gukora Lakini kugira ngo cyakindi yavuze kimwe yavuze muri yose kugira ngo gisohore kitimie. mu gitondo wowe mu kigihe Asubuhi yule agiye guhereza ibwami yule mwingine akaenda Birarangira. kaisha. Yosefu ananiwe kubera icyo uri muri Kwa gerezani kubera icyo uri aho ngaho hari ikimana iri gushaka kugeraho juu yako. hari ikimana yakwindi Kuna kitu ambacho amekuchukia. Yosefu abayemo Yusufu akakaa pale. Imana ati none ibyo navuze k'isaha igeze biragenda bite birasohora bite Inatimia vipi? yamurote Lala wote. rote ya Lala. kandi urote Na wote uwe na nzozi na ndoto. kandi umara kurota uhita uyibagirwa Alafu upumzike. ukabona rwose Mwanaume akaota. nimeota Mimi niukopesha. kundi kubitekereza mu bwonko ariko nabyibagiwe Lakini nimeisahau. nabyibagiwe kubera iki ijambo ry'Imana riravuga riti erega ibyo nibwira imigambi yanyu itandukanye n'iyanyu n'inzira zanjye n'izanyu Utafuta zangu. Yosefu ntiyarazi mu bizanjye Chakona najua itapita njia gani. mbese ntibari bazi mu bizanjye bari bazi ko byarangiye n'abandi bazi ko byarangiye ariko icyo Imana yavuze kirakinda baratekereza bazana abakonikoni bazana abahingo ngo rutore umwami none tubwira ibyo waruzi Tuambie umeota nini? nabyibagiwe Nimesahau. bavuze ko muri abanyabwenge Umesema hizi watu wa akili. harimo n'abakonikoni Na kuna waganga wa kienyeji. n'abacuraguzi n'iki Na byose mkurotoa. Sasa nitakuambia maana ya ndoto zangu. Sasa Avuga ati wenda abantu uri kujya Sasa ungetuambia ufashe sasa. umuhanda wo muri rusivile Ungetuambia labda wenda ukabona ukabona ikintu gisa na wenda tugiye kwifata nka telefone wenda hari twahera Hapo tunaanzia pale. nabyibagiwe Mimi si nimesahau. wamuga Ule mwanaume abatega akawateka masikio. Acha nikwambie. wikwica abakonikoni Msiwe wao waganga wa wikwica kienyeji. n'abanyabwenge Msiwe wao watu wa akili. hari umugabo Kuna mwanaume. ari he hari umugabo Mwanaume. uri muri gereza Baba gerezani. uwo ikatuvuzeho twese byaradusohoye none nawe bwawe ingabo wese utazi ibyo byakubereye icyo biramahanga umuhamagare Tendo mwanaume. baragiye Kaenda. Yosefu w'inzara zashokoye Yusufu ambao makucha Yosefu w'imisatsi yabaye nywele imekuwa nywele. nk'iy'umurasta Alafu Yosefu utaruka gukaraba Yusufu ambao amekaa muda mrefu bila kunao. araza imbere y'umwami n'ibikoti Atakuja na n'inzara zashokoye makucha refu. mukarabye Wakamuosha. mwogoshe Mnyoe. mujyane muri salo neza Kwenye saluni vizuri. mumujyane muri Simba Mpeke hata Simba. muri kositime ya byeri Ile costume. niko n'inkweto nziza Nzuri. yambare Tunafanya. Yusufu ndio amekuja. Njoo.
Ulaya. Kuna mpeleka Cha kogosha. kiti hapo nyolewe. Cha kogosha. Kiti nyolewe. Kogosha ukaba uconze bien. Bamuconze bien. Bamusiza Akamunyoa neza. Barangije. baadaye. Tugende sasa muri Simba Supermarket. Twende basi au Simba kwa Ule supermarket. koti bwiza. Na costume ya bien. Urukweto rwiza. Isaha nziza. Na rinete nziza. Shabuze. Alafu nje. Usifunge ule. Tembea. Uva. Sikiza. Yo wambaye neza. Unapovaa vizuri hata mkanda unabadilika. Yo wambaye neza. Kivaa vizuri. Byose birahinduka. Mavazi yanabadilika. Byose ukatangiye kugenda. Ndio hiyo Yusufu anaanza kutembea hivi. Anakitaka pita hivyo. Neza. Vizuri. Yosefu. Yusufu. Priza. Yo hari icyubahiro. Haboneka n'ikiboneza ukamenya kubw'abanyamagambo. Iyo uvugaga ukamenya kubera iki hari icyo Imana yavuze. Yosefu abaraje. Sasa Yusufu ndio akakuja. Umwami wari uzi ko ntacyo yari azi kuri Yosefu. Mungu alikuwa anajua chochote juu ya Yusufu. Alikitazama. Yosefu. Yusufu karibu. Kabisa. Imana ikiri gucunga n'iki? Mungu amana Yashamwe mwingine neno ambaye alisema Ukamusa. kama alisema eti Nagiye kubona imiba yose. niliona mizigo yote yangu inabaki nyuma. Mbonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri byose byikubita hasi. Ikibazo kizasohora. Yari azi kubisaba cyane. Yeye alikuwa anajua tapita njia Umva, gani. iby'Imana yakuvuzeho icyo azabizaca ariko yabivuze. Yusufu ndio ameketi. Ati rero Eti Yosefu cyo guhamagara. Yusufu nimekuita juu ya hivi. Narose. Nimeota. Ibyo narose ntabwo. Lakini yenye nimeota nimesahau. Kuna shida hapo. Mfano wewe usijali. Mungu ni rahisi. Anataka usijali. Asisi ngumu sana. Lakini tutajaribu jambo tuone. Tuangalie. Wewe usijali. Sasa nikupe wakati hakuna usijali. Hata sasa inaweza kuambia tu usinipe muda. Sio kutafutisha, nipe wiki. Hata sasa inaweza kuambia tu. Hapo wote wameketi hapo, wote wameshinda. Sasa wewe hata utaenda kuomba wiyirize ujye no kuraguza wenda atakuangalia Uraguza rwose. Ni iby'abisi. Ibyo nta birimo. hata basi niambie sasa tukatudaza tumekonda hivi ubona tumize izari mbona nitembeza ng'ombe nono Kunoka rwose ni ibyo. birirwa biyiriza bari gusenga abandi baramurangirisha abandi bagira bati bagashikisha ariko Imana izi byose. urongera utamahoro ukiona tena mtama pale kila mtama pale kabisa adaze unamiza kinono ndo nyembamba inaweza kikubwa karibu ni kweli kabisa ni hivi usikali kuna ni kweli kabisa none bisobanuye sasa ina maana gani uri utubwira icyo bisobanura basi mwambie maana yake karibu uzabibonye sasa wewe ndio umeona basi tuambie maana yake
imyaka 7 y'inzara ni miaka 7 ya njaa. haje kubanza inyungu Abahanuzi rwose. Sasa ni miaka 7 ya myaka kukoma, alafu kurudi miaka ya njaa tena miaka 7. mwe mugira inama Sasa nikushauriye, tafuta wanaume Hari abandi se kandi bahunike waweke kulingana icyo gihe ile wakati iyo nzara mwebweho mwebweho yego twebwe amena kuna chakula hiyo chakula acha ukatekeleza ila wengine chakula kwetu kuna chakula amena baraduhumikiye wametuwekea chakula hari ibyo kurya baduhumikiye neza Uwiteka Imana abwira Mungu akaambia Franka eti abwira Branham akaambia Branham eti hunika ibyo kurya weka chakula hunika ibyo kurya weka chakula. amen uyu munsi wa none Leo. abandi basohotse kishima kubera iki Kwa nini? amena biriho hari ibanga Kuna siri. abandi batari bazi Wengine ambao wengine hawajui. none turabihereza Sasa tutapenda nitendo. ariyeho Imana Na yabyera wewe ndio Mungu ambaye ameonyesha. aba banyabwenge bose Hawa babonye ndio watu babonye wakiweka kwamba Imana ikabiguhishurira Mungu burya ni wowe kumbe ni wewe. wundi rwose ukeneye ibyo kurya Unaleta chakula. ageze cyo kuri wowe Hakuna kitu kwako. uzabihereza Unaleta kwenye tokea. azabibona Atapata. uzabyima Utaiba. Atakuletea. Ni wewe. Weka sasa hivi kwamba ushapata na ng'ombe na vitu vyote. Kubali kama ni ya mfalme. Ndio hii. Huko sasa huko Kongosi. Njaa inawakeketa. Wote jinsi walivyo. Jinsi walikuwa 11. Wakakuja wakiwa 10. Mwingine akabaki. Mpeni alikuwa mbaki. Wakaja. Tumekuja kuemea. Yosefu yavuye yavugurukana Yusufu alitoka kwa kiongea Kikanani. Kiongea Kimisri. Ushakiki. sobanure Translate. Translate. Ushakiki. Ndavuze wiki. Washaka tafuta pia tofsiri. Kamoja kingine
amebaki pamoja na baba yake. Niko mbega ubuzima bwawe n'ubwada na baba wameshikana. Lazima nyinyi wote muje. Wote wakuja. Yote wakaleta wote. Walipofika tumerudi kuhimia. wao navuze n'umwe Nilimwambia ni nani ndio. Yesu kumuona akajua mbele anasikia tu anawapenda. Hata kama wa ndugu. Oh, ni wa ndugu jamani. Baada wakane igikombe cy'amera kikombe kilikuwa na kunywa ndani. abarakiwe yakubirango bya Afrika kikombe cha dhahabu. Imana gukuya hahandi ingendo igahinduka mwenendo inabadilika, maongezi yanabadilika, mavazi yanabadilika. Kwa nini? Kwa sababu hata niwaulize uko mwambaraga mukira jinsi ndio mnavaa mkiwa kule. muze ko mutamba hata chakula kwa nini? Imeshabadilika. Yusufu akaweka kikombe chake ndani ya mzigo wa Rubeni. Wakaenda akawajionyesha sasa Imana yavuze ile kugira ngo gisohoke ile kutimia. baratendo bakagwa Wakaenda kwenye kwa amefika akazungumzia uwugisanga ukitakutana hiyo kikombe chako abo umugaragu awe mtumwa wako milele. niba makinde Nyinyi ndio mmeiba babajura nyinyi wezi uje gutaka igihugu cyacu nikuja kuangalia nchi yetu. Naomba msamaha, sisi wapelelezi, turibene Burahamu sisi ni watoto wa Ibrahimu. Uliza Mungu, tunaomba Mungu, sisi ni wacha Mungu. Sasa wakawaleta wote, watakuwa mtumwa milele. uko bangana Mfalme, aho kugira ngo uyasiga kuliko wewe abaki hapana, huyo ndio utakuwa mtumwa. Lakini ilikuwa njia ya kuweza kujionyesha. Wakaenda walete wakakuwa ndani ya jela. Akawatazama tena, akawatazama, akaona ni ndugu zake, akaenda kando, akaona kuonyesha furaha ikamshika, bitumarira ikafanya hari ibintu bagerira machozi kakuja atari kubaho ahubwo ari umunezero baada ya miaka mingi
Mimi ni ndugu yenu. Tunakuomba msamaha, usituue. Naye akamwambia mimi siwezi ahubwo ibyabereyeho kugira ngo uzabashe kurokoka. Yosefu arabiyereka, baranezerwa, bakora umunsi mukuru, bararya barishima. Kubera iki? Kubera ko Imana y'ijambo hari icyo yavuze. Niba yaravuze ngo zabaho ubugingo buhoraho, iyo waca mu bimeze bite, iyo waca mu ntambara zimeze bite, iyabivuze yabyizera yabikora bizera. Iyo waca mu ntege nke, uzaca mu bigeragezo, uzaca mu ntambara nyinshi, ariko nyuma yaho hari itangije Imana yavuze ambaye alisema, Mungu alisema. Yosefu nera zikuzacho. Yusufu alikuwa anajua itatimia kwa njia gani. Bele si ni babizi. Watu walikuwa wanachukua. Alikipitazi Lakini ambao uchumi wewe. Unataka kufanya na msuja. Ni ambaye anakusumbua ndani ya akili yako. Ese kondo munyane. Sasa mimi ni mzaifu. Ese kuko bizako. Sasa mimi itawezekana kweli? Hapana. Ndio murwayi bakumubwira ngo nejura hata mgonjwa akiambia kesho utakufa. Anaanza kwa muganga. Anakuja hospitali. Hadi uyu munsi. Hata leo. Anabona dogiteri. Anaweza kutana na daktari mzuri. Alafu aona bakao. Ndio ndio ngeza. Naweza kwa sababu zako. Kuna wakati. Amen. Hari igihe utakuwa siku uzahura na dogiteri. Ambaye utakutana na daktari mkubwa. Amen. Amen. Imani y'ijambo. Mungu anachunga neno lake. Sikiza mzuri. Umuhanuzi abwira nabii abwira Ahabu eti ahimbwa zirigati ya baraso na Naboti kwenye mbwa zimekula damu ya Naboti. Hapo ndo zitakula damu yako. Tumenipata sasa wewe. Nakubonye nyinyi. Nimekupata. Ahimbwa zirigati ya baraso kwenye mbwa zimelamba damu ya Naboti. Pale ndo zitakula damu yako pale. Akaenda miaka nenda miaka rudi, wakati zikabadilika, mifuko ikabadilika, lakini wakati ulipotimia, lakini mbona nimekumbuka ahadi ambayo nilisema tutafanya aje ndio hiyo itimie, kugira ngo rishike turakora ili iweze kutimia. Tutafanya nini? Mani raza tangiza urugamba kabisa. Unakumbuka ni kweli? Baraba Filistia ko bahakasa mbona wale wamekaa nta muzikara hali. Unajua kama ni mahali kwenu. Enda mahali pale. Ngambi shaka. Mbona atakuwa na wivu? Akaenda kugaliwa limuzi kajana ndani ya roho yake. Alikuwa ni kuzwa kubele. Lakini kwa jana cha nini? Usa yayo kabisa. Birasohora. Mwana teguliga. Mfalme kaandaa na wanajeshi. Ariko tumaze tugishira. Lakini tuulize na washauri kwanza. Kwa sababu alikuwa pamoja na Yehoshafati. Mfalme mzuri ambaye amesimama vizuri. Hatutaenda hivyo hivyo. Kishina hata tuulize kwa wakubwa. Inama ndi. Shauri ina mashauri. Nina wengi. Utabara mote gari yake. Twende na mote gari tutashinda. Ati dore. Guko ili hembe fiti. Tunaona hii pembe mbali nayo. Bana kuitisha watu ba. Ndio Mungu hivyo ndio Mungu atapiga maadui zako. Niko nimeze. Hivyo ndio hivyo Tu kaza. Goe nimeze muri gapauso. Bizagenda twese turagenda. Baje muri ADP. Bona hakibazo ngo twese mu gisengero Yesu. Nuko bimeze.
bakageze muri Kadivantizi ko nta problem bose ari umugeni bose nta kibazo bose ari umugeni yaoshafatana sikiza iki ni ikindi cyuzuye kabisa nta wundi n'umwe usigaye kuna tamoja mnyambaki akagabiriya ako rero ariko ntabwo kakabiriya tabiri mazuri igihe cyose wakati yote uzabona bakubwira ibyiza bahora bagusiga amavuta abakunda wakora ibifuti ingo buryo ubwo nta rukundo rurimo oya ntibigemekano kabisa nta buzima ninde wasikiriye amazi muri parike nta buzima rwose gutoha nini anazidi pande nawe itoshye ukuri ariko njya muri pipiniyeri barakutasuka amazi yewe hari abanga ukuri uri kuraryana huyu mtu anitabirie mema igihe cyose ambwira ibibi kila siku ananiambia mabaya kumuhamagara mwite tu wenda haya wenda wakamleta sikia kijana abahanuzi bose manabii wote bavuze wamesema ko umwami atabarira mote Galeyadi jinsi wanasema eti mfalme nawe uvuge nk'abandi na wewe useme kama wengine arababwiriza rwose naye eti icyo Uwiteka mwana muri yego icyo ndibuvuge aho rwose uramenya sikiza makini icyo Uwiteka arashyira muri njye Mungu ataweka ndani ya roho yangu icyo ndavuga hiyo ndio nitasema atwende ageze imbere y'umwami anapofika mbele alipofika mbele ya mfalme utabarira mote Galeyadi twende na moto gani kupigana tutashinda utabara urahize kangahe ni kuapisha manadamu ndabwira irindi jambo ritari mu izina ry'Uwiteka mbona niambia aho uvuze ati mu izina ry'Uwiteka ubona nkubwire ijuru yatera inama itera akasema eti isaha igeze mbona tumefika kuza kwawe kuza kwako biragenda bite tufanye nini none tumushyiremo ko atabarira mote Galeyadi kupigana none ubu sasa utabarira mote Galeyadi unaenda na moto Galeyadi lakini kakufia huko Uwiteka hivyo ndio Mungu amesema mkuru w'abapasitora baraje toka kofi kuko Imana yanyuze ava bajya mu Mungu ametoka kwamba n'icyo ukoze kigaragaje uri kandi wowe cyo wewe uzaga kucyuta mu njoro w'inzu uri kwijisha utakuja ariko wowe mwana lakini sikiza lakini mfalme ukirudi amani uzamuye kuwiteka kutoka Mungu wa Israeli hayuko wakuweke kamba ufunge wakupe maji na chakula ambayo nitakuacha nikirudi ukirudi uzamuye kuwiteka ujue kama Mungu hayupo. Mikaya kaenda zake mfalme wanapokuonya unakataa, wewe bwari ukuri sio kama unajua kama ni kweli. unabizi arabizi nyine yica bibona si byose ako kanya Hapo hapo baragiye ku rugerero nabo soko vitani sasa, umurasa undi muntu msipige huo mtu mwingine, ntagire umusirikare muto murasa usiwe mwanajeshi mdogo, utafute mfalme peke yake. yayaguforumwe Anapopiga mshale kurasa anaenda
alisema tuwe mfalme peke yake. Alisema tuwe mfalme. Hakuna kitu inatii kama wanajeshi. Ukuri. Ndio wangu gati. Hakurasa tuta. Wanaposema hakuna kupiga kama akikwambia ni hivyo. Kwa oda kabisa. Barangwa. Wakapigana. Intambara irarema. Vita ikaanzisha. Intambara irarema. Vita pale. Umugoroba. Jioni. Wanataka sema sasa vita imeisha. Imeisha. Imekuwa jioni. Haina rashi. Yeye ndio nyumbani kama sijapika mshahara. Kubera ishaka ryo kugira ngo ikimana yavuze gisohore. Yego. Kitu ambacho Mungu amesema itimie. Akaachilia. Mshale malaika w'Uwiteka arawuyobora. Arongoza. Barandash. Elikizigari. Indikiza kugari. Nitimufuza makonda kura urwamba ruraje. Pigeni maondera kama vita imeisha. Damu ikakuja ndani ya Ile kinga. Akavunja. Arava. Bamanuye igari. Wamepeleka basikeli. Uyo umushoferi w'igare ari kuritwara. Shoferi wa basikeli alikuwa anatembea. Bayatwaraga kugira ngo ajye koza igare rye. Ye kuri divinga ryuzuye amaraso. Ageze hano kuri cya kidendezi. Sima. Akamwanga. Byavuzwe bisohore. Kwenye dogi zilitoka usimulizi. Dogi zote zikajaa. Kaje kulika. Ikakula. Oye, wanajeshi wanatazama wakasema hii na Uwiteka Imana. Mungu alitafuta ndani ya nabii. Inavuga iti Ikasema ahimba ziligatebasa na boti. Sasa hapa Niche na boti. waliuya na boti. Akati Kugisha boti.